Danas govorimo o Srbiji za vreme Aleksandra Obrenovića, koji je ujedno i poslednji iz dinastije Obrenović. U okviru ove lekcije ćete naučiti kako vladar može da vlada ne poštujući zakon, kako jedna ljubav može da utiče na sudbinu cele države. Aleksandar Obrenović na vlast je došao posle abdikacije Milana Obrenovića, koji je napustio vlast 1889. godine. Aleksandar je tada imao samo 13 godina. Na neki način se istorija ponovila jer je i sam Milan na vlast došao sa 14 godina. Pošto je bio maloletan, prve 4 godine vladalo je namesništvo na čijem čelu se nalazio Jovan Ristić, isto kao i njegovom ocu. Međutim, posle 4 godine Aleksandar je pod uticajem i nagovorom svoga oca rešio da sakupi namesništvo, da proglasi sebe punoletnim iako je imao samo 17 godina i da raspusti u stvari ovu grupu političara koja je vladala umesto njega. U tome su mu najverovatnije mu je pomogla vojska, jer je zapretio namesnicima koji su se opirali ovakvoj odluci da će biti pohapšeni ukoliko se ne povinuju onome što je odlučio. Naredne godine, 1894. ukinuo je Ustav iz 1888. koji se smatra najslobodnijim, najdemokratskijim ustavom Srbije u 19. veku. Umesto njega vratio je Ustav iz 1869. godine koji je davao vladaru mnogo veća ovlašćenja nego ovaj prethodni ustav. Time je praktično počinio državni udar. U stvari, i prva odluka i druga odluka su državni udari iz jednostavnog razloga što vladar nije poštovao zakon. Drugim rečima, državni udar je kada vladar ili neka grupa ljudi preuzme vlast nezakonito. Milan i Natalija su otišli u inostranstvo, napustili Srbiju, povremeno dolazili u posetu sinu. Natalija je najveći deo svog vremena provodila u ovoj vili koju je nazvala Sašino, upravo po nadimku svome sinu Saša, kako je zvala Aleksandra Obrenovića, a ova vila se nalazila u jednom letovalištu na obali Atlantskog okeana koje se zove Bijaric u Francuskoj. Dakle, evo ovde, znači, da kažemo, u blizini granice sa Španijom. Milan, na drugoj strani, je otišao u Beč, pa zatim provodio mnogo vremena u Parizu, gde se uglavnom zabavljao, sve dok ga nije sin pozvao da se vrati nazad u Srbiju i tako preuzme ulogu vrhovnog komandanta vojske. Milan se nije baš tokom svoje vladavine proslavio nekim uspešnim ratovanjem, ali eto dobio je priliku za popravljanje. Tako je Milan reorganizovao vojsku, modernizovao je, nabavio oružje, nove uniforme i time stekao u stvari i simpatije vojnika. Kada je spoljna politika u pitanju, Milan, koji je bio čuveni ljubitelj Austro-Ugarske od Berlinskog kongresa pogotovo, nije više bio tu, pa je Aleksandar rešio da se okrene Rusiji. Popravio je odnose i sa Rusijom i sa Crnom Gorom, sa kojom Milan Obrenović naime uopšte nije imao dobre odnose. Crnogorski knjaz Nikola Petrović bio je pozvan u goste na srpski dvor. Pošto je Aleksandar bio jedini naslednik dinastije Obrenović, pitanje njegove ženidbe je bilo u stvari državno pitanje, jer je veoma važno bilo ko će ga naslediti. Tako je Aleksandar, boravivši kod majke u Francuskoj, u nekoliko navrata susreo majčinu dvorsku damu, družbenicu. To je bila udovica Draga Mašin, koja je bila 12 godina starija od Aleksandra i koja je već bila udavana i nije imala dece. I naravno nije bila plemićkog porekla. U međuvremenu sam Aleksandar je zadužio Milana Obrenovića, svog oca, da mu traži mladu po dvorovima Evrope i čak u jednom slučaju su ti dogovori došli gotovo do veritbe.
U međuvremenu, Aleksandar je krio svoju tajnu vezu sa Dragom Mašin, krio je u stvari da nikada nije ni nameravao da se oženi bilo kojom drugom ženom osim Drage Mašin. Rešio je da se oženi uprkos protivljenju i oca i majke i 1900. godine, ovo je slika sa njihovog venčanja, je došlo do venčanja na kojem je kum bio ruski car. Naravno, ruski car nije dolazio u Beograd, nego je poslao izaslanika koji je u njegovo ime venčao ovaj par. Kažu da se tada nad Beogradom smračilo nebo, da je počela oluja i da je to bilo loše znamenje za budući par. Ruski car je rešio da vrati uticaj na Srbiju i ovim činom, jer je to značilo da se Srbija od Austro-Ugarske na neki način okreće na drugu stranu, ka Rusiji. U međuvremenu, pitanje trudnoće je postalo državno pitanje. Veliki pritisci pod kojima su bili Draga Mašin, koja vrlo retko i u literaturi se naziva Draga Obrenović, prosto kao da je i istorija i istoričari rešili da je kazne time što je nastavljeno da se koristi njeno prvo prezime od prvog muža. Draga Mašin, međutim, je tako bila u jednom trenutku u vrtlogu skandala koji je potresao Srbiju. Naime, ona je objavila da je trudna. Ta trudnoća prvih nekoliko meseci niko ništa nije posumnjao, sve dok ruski car nije poslao svog lekara da pregleda kraljicu i on je utvrdio da se radi o lažnoj trudnoći. Taj skandal je još više poljuljao i onako ne baš popularan položaj mladog para Aleksandra i Drage, pa i to što je Draga pokušavala da svoja dva brata ustanovi kao vrlo bitne ličnosti i u dvoru i naravno u vojsci, pa se čak pričalo da će jedan od te dvojice braće naslediti Aleksandra Obrenovića, bili su još dodatni razlozi zbog čega je vojska bila veoma ljuta na Aleksandra. U međuvremenu 1901. godine desio se još jedan državni udar. Naime, Aleksandar je doneo ustav ne konsultujući ikoga, jer se ustav donosi pre svega u Skupštini, on je rešio da donese ustav sam. Takav čin se drugačije naziva oktrojsani ustav, a te godine, između ostalog, umro je i Milan Obrenović. On je umro u Beču, daleko od Srbije, razočaran sinom, jer posle ženidbe sinovljeve ni Draga, ni Milan, ni Natalija nisu hteli da se vrate u zemlju. Sve to je uticalo da vojska više nije imala čoveka kojem je bila verna, a to je bio Milan Obrenović, pa je tako u vojsci to negodovanje i naroda i političara na kraju dovelo do toga da je skovan plan da se ubije bračni par Obrenovića. Tako je jedna grupa oficira koja će imati, na čelu se nalazio Dragutin Dimitrijević Apis, koji će kasnije postati vrlo uticajna ličnost u srpskoj politici i koji će kasnije napraviti i organizaciju koja se zvala Crna ruka, su rešili da naprave zaveru. Upali su u dvor, ubili kralja i kraljicu i potom na vlast pozvali novog vladara iz dinastije Karađorđević, a to je bio Petar I Karađorđević. Toliko o ovoj temi.